Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak Ipin mah. Ma digah. Siapa tadi bimbo? Mak Ipin. Haji Pin. Ambo ke Makkah abek ko sore ke umrah nya. Kok pergi umrah dulu Maji panggil orang besok mak. Angku lah pernah ke Makkah. Lebih tahu lah nya lah. Sore abek ko ke berangkek. Itu jelas apel mak berangkek aku dah. Dia maju mundur terapel. Lah mak teliti bana. Kini banyak penipuan mak. Ancak mak berangkek umrah mak. Jual jalan-jalan mak berangkek jamaah umrah. Ulang ku aja lah. Lagai nya diduk. Dia mau telepon dulu uang terapel gua. Lah sampai ke tu mah. Ndak aktif lah. Lah ijo 10 juta. Itu mak aku yang keceng mak. Jangan ria. Mak dah kebat ria nah. Mak panggam mak umrah kurang. Dia pergi umrah lebih siap mak. Nak dia mak panggam kurang santai sekejap ni mak. Kau nandak ria kau. Nandak ria kau.